ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони канали Саудо ТВ. ирӯз 25 майи 2024 сол 1000 рубл бетағйир 118 сомонӣ. ирӯза навора бо диққат тамошо кунед. хонаҳои қабул карда рекламатон мекунем, фақат тамошо кунед. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. замин боша, хона, мошин, квартира боша, агар дар WhatsApp имо фурӯши рекламаш мекунем, фурӯша мегузорем. ирӯза навор дорем дӯстон. хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Бохтар, аз ноҳияи Ҷиликул, аз тарафҳои Қимсангир, Ҷайҳун, аз шаҳри Турсунзода, Регар, аз шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Восе, ноҳияи Ёвон ва дигар минтақаҳои Тоҷикистон. хулас навора бо диққат тамошо кунед. қариб ҳамаш ба видео бачо. лайкора занед, дар канал подписка кунед. дар комментария нависед ки аз куҷо то чанд сома хона дар корай. мо навори баъда пешон мекунем. як та лайк бизанед, дар канали мо Саудо ТВ подписка кунед. эълона сар мекунем бачо. тахфифи навро бо 30% баҳри муҳоҷирон дар Федератсияи Русия пешниҳод мекунем. шумо дар Русия фаъолият мекунед, вале мушкилӣ бо ҳуҷҷатҳои худ доред. ин мушкили шумо ҳалшаванда аст. мо барои шумо билети донишҷӯӣ, картаи донишҷӯӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои лозимии шуморо омода мекунем. шумо метавонед бе ягон мушкилӣ 1 сол кори худро пеш баред. айни ҳол шаҳриёр барои шумо тахфиф бо 30% гузаронида истодааст, ки ҳар яки шумо метавонед аз ин фурсат истифода бубаред. хидматрасонии мо дар тамоми шаҳрҳои Русия. сину сол ё зану мард фарқе надорад. барои муроҷиат намудан шумо ҳуҷҷатҳои лозимии худро дар WhatsApp ба рақами ҷам 7 926 359 90 43 ирсол намоед. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, навора бо диққат тамошо кунед, маълумотро гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ ҳастай дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Арбоб Хотун. 3 дар хона, 3 сотих замин масоҳат, 390 000 сомонӣ. хона ба кирпичи пухта бардоштагӣ. масъалаи об свет камбуд нест. барои тамос рақамои 933 занг занед ё ки WhatsApp дастӣ номерои Россия +7 901 зангзан маслиҳат кунед. душ кухни дора. лесинса барои дуюм этаж дора. хонаҳо 4.5 ба 3.5 дуюм хона, 4.4 ба 3.5 сеюм хона, 4.4 ба 3 дар наздаш мактаб, масҷид ҳастай. ду тарроҳ барои хона дохил шудан ҳастай. дӯстон, аз тарафи бозори Фаровон ва аз тарафи бозори Балх роҳ дорад. мақсад ремонти хона коробка дар кадом ҳолат қарор дорад, худотон дидестем бачо. ин ҳамин хел састияни савдо мешавад бо нархи 390 000 сомон. агар ки ба шарте ки аз номи канали мо Саудо ТВ занг занен, бо шумо даст скидка мегирад, чунки ира мақсад дар якчанд ҷо рекламаш кардагӣ ҳастам бача. муомила кунед, занг бизанед, чахчах кунед, маъқул боша, бигиренша. хуласи гап хонара фасон кардан, ремонт кардан, ҳамиқа бардоштан, далши каси мегира, ремонт мекунад, зиндагӣ мекунад. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки як там мақсад чӣ мегӯям временка бардоштагӣ дар ноҳияи Восе, дар деҳаи Ибрат. 4 сотих замин, як дар хонара болош нопӯшонда бардоштиям. нархша 63 000 сомонӣ. ин хел нархҳо камай. просто нигоҳ кунед бачаҳо, гирди ҳамин хона пони маҳкам, ана ҳамиқа занира бардоштан, далши маблағ нарасид. барои тамос рақамои 987 ё ки +7 991 WhatsApp. як хона кардагӣ болош нопӯшонда, гирдаш пони маҳкам бо семин блок маҳкам кардагӣ. ҳуҷҷатош мегӯяд 100%. обш 200 ё 300 метр дурай, яъне ки мегирем худотон бо шланқати об мекашем ба хитона. навбуноҳои мардум ҳама зиндагӣ дорад. зангзан масъала кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Фурқат 1. ана ин хонара тамошо кунем, просто дам бигирем бачаҳо. хона бо тамоми шароити зиндагӣ муҳайё шудагӣ, агароти калон, ӯ каҷида ҳоҷатхона, як хонаи заминёфе. чойлоби ангура бинем, просто зурибат, уҷада бо як тайга кати фасон дорад. хонаҳо ремонтошон бад нестай. маълумоти хонара мехонам, бо диққат гӯш кунед. 200 000 сомонӣ, об свет 100%.
برای تماس 934 یا که 937 واتساپ همین انسانیت دا مراجعه کنین از نام کانال ما سعودو تیوی. سعودو تیوی خونه ها 5x3 6x4 کلیدور 4x2.5 بانیا 3x2 کوخنی 4x2 علوخونه 6x4 درخت های میوه دهنده زیاده است 25 دانه. علیش هم میشه ببینیم برای تو را میگه پیشنهاد کنید خودتون. اگر که خونه را 200,000 سومون کسی که بخره باید ترمیکس داره و آنتن برابریسکی دارد چیزی که داره همون خیلی میفروشنشه. وقتی که ارزان کردن سمتری پلاژینی سمتری میگه مقصد میبینیم پلاژینی را وقتی که ارزان کردن میگیریم پرده شای کاندیشنر شای خلادنیک شای کسی میخره بچه‌کوی عزیز کنکریت خونه خیلی خونه ها را سعودو تیوی فقط نوار میکنن. میدونم ما کسانی که خونه روی میکنن زمین روی میکنن ماشین روی میکنن نوار کنن ویدیو نوار کرد چوت روی کنن. ما باور دارم همین کانال ما هر یک نوارده 4-5 تا خونه سعودو میشه خواهد ان شاء الله. نشاطی خونه بچه‌ها رقمای 937 یا که دستی 934 زنگ بزنین مطرح کنین بگیرین. همه کسا لایک را زنین اشتباهی همین خونه ها سوی باشن ان شاء الله بیاوا. بعد از کری شما پیشروی ما لایک های شما سبب توپ رفتن نوار می شود ان شاء الله تقدیر از خداوند. بعد همین خونه ها سودا می شوند. و دوستان در همون تگ کامنتای هاز نگاه کنین یک کانال دیگه داریم با نام خاناتجی. نوار یک دقیقه اگر بتونین استاپ کنین همین تگ کامنت را نگاه کنین کانال خاناتجی هستیم. من موندگی مثل که همون کانال بدارین در جا با خونه های ارزان هم میمونیم زمین های ارزان کوارتیر ارزان نوار که میشوه. اونجا هم کسی که یعنی که لوبیتلی خانه تماشا کنه هستی اصلا نفری که باید خانه خر هستن تماشا کده میستنده اینجا بدارین با مفهومش اینجا تماشا کنین بچه عزیز. خلاص نمی خونه دوستان این همی خونه این حوله اون دروازه کلون زدگی چویلو بی انگور جده اگرات این طرف خب کتی چوی خوری ممیله کنیم. میگذاریم با چهارم خونه فروشی. خونه فروشی هست که در ناحیه وسه جماعت خدایو رجبو انا که با دقت تماشا کنید نباشم دهه کفترخانه 3 خانه 6 سوتیخ اوب سویت دارد. برای تماس واتساپ ایمو 987 3206 38 نزدیکی شهر کلوب ده اگه این طرف وسه او طرف کلوب ده نزدیک تره. خب 3 خونه 6 سوتیخ خونه را 4 سال پیش ساخته میگن انا همه سستانی میفروشنشه. خب 3 کمنته 5-10x3 خب کوخنی کلیدور بانیا حجت خونه یک استالبا میکنید تمام میگه دوستان عزیز. دالشی میدرین یعنی قدر خونه را برداشتین او طرف ده هسته خونه برداشتگی. خوبیش همیه که یک اوغلی به حد کلان دارن یک اوغلی کلان اکی یا خونه هم بچه عزیز نزدیکیش مکتب بالنیسا مسجد اپتیکا همش هسته. ریمونتی خونه خیلی کروکا به سیمین بلاک برداشتن این طرف اوغلی کلان یک اوغلی کلان هم کردگن وقتی همین اوغلک تختهاش خودش همی 2 تکریش را محکم میکنن. خیلی تماشا کنین چه خیلی پسونه این را که کسی بگیره ویران میکنه. خب تختهاش هم میگیرین برای کریش خونتون چی استفاده میبرین بهترین میشه. نشاطی نرخ نوای خونه بو زنگ زنین پوزیرشتن 99,000 سوم میگم بو سودا میشه. این تختهای اوغلا بینید دوستان عزیز خیلی کلان ای تختهای حاضر نیست بروسای کلان ننده خلاصیگه دوستان عزیز زنگ زن مستقیم بگیریم مفهوم باشه. فقط نگفتم اونو بچه‌ها همین لایک رو زنین و در همین کامنتر اگر بتونین نویسین که شما از کجا تماشا کردین و از کجا تا چند ساعت شما در خونه در کار ما یعنی که کامنتر شما را به نظر میگیریم ایامو جایی که خواستین خونه ها را زیادتر پیشنهاد میکنیم بچه عزیز. چون که نوار پیشنهاد از طرفای کلوب و سه بسیار بود و گفتیم طرف چون کردیم نوار کردیم
اینا تختای چوبای همی تای اوغل تماشا کنین چه خیلی بسیاره. خلاص دیگه بچه عزیز معامله کنین، اکدا زنگ زد چخ چخ کنین معقولشا بگیرین. میگذاریم با پنجم خانه فروشی. خانه فروشی است که در ناحیه قمسنگیر جیهونی پیشینه یا که جیهون قمسنگیری پیشینه خیلی کروچی دهه آزادی یک دو کمنته مساحت زمینی خانه 23 سوتی خواهد دوستان 23 سوتی 60,000 سومان انا همین سستانی فروخته می شود. این طرف گیردوانه مردم زندگی داره نگاه کنید شود. نه رای کلون سویت داره، آب داره، مکتب داره 300 متر راه، بیمارخانه داره نزدیکیش 200 متر، مسجد داره، خانه خالی یک تا کلیدار، داکومنتاش هم 100% معامله میشه با کسی که میخره. اگر از نامی کانال ما همون کانالی که تماشا کردین همون کانال گپ زنین یگان سوم ان شاء الله ارزانتون میکنم بچه عزیز. زنگ زننده چخ چخ کنین بگیرین ان شاء الله. بچه‌ها عزیز کسانی که زمین خانه ماشین کوارتیر داره و خواهد که در کانال ما فروش گذاره رکلام ده خوش همتون که نوار کنین ویدیو نوار کده تلفن برکی بگیرین مدار کنین رکلامش کنین فروش نمیگذار نباشه اگر خیلی صورتش هم باشه میشه عزیز در بسته بکنین. فقط بچه‌ها همی کانکریت نیده همی ادوشی دستگیری کنین لایک شپا کنین پادپیسات کنین همی خونه زمین نخرینم پادپیسات کنین بچه‌ها پروسه ما در مطلوبات سمیت بهترین میشه ان شاء الله. میگذاریم با ششم خانه فروشی. خانه فروشی نزد حولگی است که گرین ریمونتی فاسون دارد در شهر بختر همین خیلی جامد است گورگاز همین طرف خلاص معلومات پراشه زنگ زن میگیرین 600,000 سومون نرخش. ریمونتی خونه بد نیست خونلی لوکس یورو ریمونت پروسه خونه بوم باشه بچه‌ها عزیز. چویلو وی کلون زاگی این طرف درخت میبندنده حولی استیاشکا یعنی خلاص همین سستانی ده 5 کمنته 10 سوتیق زمین مساحت حولی 10 سوتیق 5 در خانه اوف سوید هست. از حاجی شریف بازار 3 کیلومتر دوره. میگذاریم به هفتم خانه فروشی. خانه فروشی است که نزدیک حولگی در شهر دوشنبه در ناحیه اسماعیلی سومانی یک دونه صورت خطی قبولش کردیم 150,000 سوم با معامله خوب هم دارد عزیز. دو کمنته مساحت 4 سوتیق زمین دارد کلیدار حمام در درون خانه قرار دارد. زمین ای 4 سوتیق زیادتر او سویت پستانی هست راهش پریاموی تو درون خانه ایراهی کلون سمین زود تقریبا 800 متر دور. خلاص خونه کاروبکن خیلی دستی هم خیلی میشه بلوش پشوندگی معامله میشه. زنگ زد چخ چخ کنه مقبول باشه بگیرین شه نمیشه شکتور کردگی او طرفش خودتون میگیرین درونش ریمون میکنید زندگی کردن میگردیم بچه عزیز. میگذاریم به هشتم خانه فروشی. کوارتیر فروشی است که قبولش کردین در شهر تروسنزوده در کوخی نور قرار دارد. یورو ریمونت کردگی خونه پونلی فاسون زور 3 کمنتلی کوارتیر در 4 ماشینه 72 متر کوادراتی قرار دارد عزیز. خلاص گپ دوم همین خیلی پلیس بالکن دارد نوی دوم ریمونتی زور لوکس همه خونه ها خلاص ریمونتی زور کوخنی طرف داره همه ریمونت های فاسون داره کروچه ترمیکس دارد همش خلاص لوکس کردگی. همین نزدیکی کوخی نورده قرار داره در نزدیکیش مکتب مسجد همش هسته پارک هم هسته. این طرفش خودتون بود زنگزه رقم های 880 معلومات پراشه زنگزه بگیرین برادر عزیز معامله کنین چخ چخ کده بگیرین خونه را مقبول باشه. 3 کمنته 4 مترش 72 متر کوادراتی 455,000 سومونی. میگذاریم به نهم خانه فروشی. باز یک کوارتیر فروشی است که در شهر دوشنبه تریتوری زرافشانده قرار دارد عزیز. اینمی خیلی ریمون کردگی خونه را 2 کمنته کوارتیر در 8 مترش 59 متری کوادراتی است عزیز. برای تماس همین رقم 880 زنگ زد بگیرین.
мега дом домои бек сабурай, 6 блок, 8 этаж, об свет ҳаст, лифтша нав часпондестанд. Квадрата масалаш 59 метр квадратӣ ба ҳамаи чиз ишора фурӯхта мешавад. Савдо мешавад бо нархи 320,000 сомонӣ. фақат ки бародариз беҳуда занг назанед, конкретен харида бошен. ҳай маълумотро шумо дар фаҳмондестам дидестен кадом намуд ремонт кардаган. 2 комната, 8 этаж, 59 метри квадратӣ. хулас занг мезанед, мақулуша бигиринша ҳама чиз фурӯхта мешавад. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Шакархон. дӯстон азиз, хонаро ба семиблок бардоштанд. 3 комната, 3 сотиқ замин, масоҳат 160,000 сомонӣ бо муомила дорад. хона дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Шакархон. якта хонаи зал бо яъне ду дар хонаи габоз. хонаи дигар ҳастанд. хеле хулас ҳамом, ҳоҷатхона алоҳида дорад. дарунашда хона харидаро хуласи гап ҳавли 3 сотиқ замин мебошад. муомила дорад. ҳозир аста 160,000 бо савдои хубам доранд. ака дарахтҳо мевадиҳанда нестанд. ҳамин хел дарахтҳои калон ҳезм мешавад. азиз занг зан масака бигирин шавад. мегзарем ба 11ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Гулбоғ. 100,000 сомон, 3 комната, 5 сотиқ замин барои тамоҳ аст. 500 рақамои 988 занг зан масака кинед. маҳаллаи Гулбоғ, навбунош, тарафи манзилои нав, канечкаи танген 1. аз роҳи калон тақрибан 600-700 метр дурай. об надорад, ҳавзи об дора. мақсад ба қарибӣ мия мега свет доране ки зиндагӣ мекунад мардам. хонаи зал 5 басе, хонаи спални 4 басе, хонаи детский 4 басе, хонаи кухни яъне 3 басе, баня 2 басе, калидор 5x2. маълумоти бештар ба телефон рақамҳои 988 занг зан масаки мордар азиз. инами хел маълумот қабул кардем, шумо дар пешниҳодтон кардем. азиз мегзарем ба 12ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Вахш, шаҳри Бохтар, ноҳияи Вахш, ҷамоати Рӯдакида қарор дорад. 275,500 сомон нархш. муомила дорад бо 4 комната, масоҳат 3 сотиқ. хонаро ремонти фасон кардагиам. хулоса бародар азиз, абои задаги айберин камтар безеб не ки айдару фасон. ванна дора, анҷомхона дора, ҳоҷатхона дора, ремонт дора. ҳамашон ҳуҷҷат 100% иваз ба хона дар шаҳри Бохтар боша, Қурғонтепа иваз мекунем. ай ҳамун навастойко мега харидори аниқ бошед занг занен, боз муомила мекунем нашоти нарх 275,000. бачаҳо дар икрато хонаи навай бидорен, канали навай бачаҳо подписатсия кунен, дастгир кунен. фақат ҳамин навора тамошо кунем. беҳтарин навораи хай бачаҳо.